Tim trebaš dođu, Rajko je to odveo, pa se morao odmah vratiti, samo kako je odveo jedan dan bio, kad se se zaposlao, a ono je stale samo... A čekaj... Malo im poslije bilo dosadno kad ga stišao... A kako ih odveo? Kolima? Jes kolima, pa... Autobusom? Autobusom voza, kako se zna. Pravi im društvo, a? Dajde kako neće puno letati, gdje se ne možda pogledati tamo. Čut bre! Ova opet laje.